basabi isipho sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabi isipho sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda-ke ukuthi ngiphinde-ke namhlanje futhi nginamukele ngobuningi benu balandeli ukuthi cha ngenani-ke namhlanje nihlale phansi ninethezeke njengenjwayelo namukelekile bakithi kuleli khaya, nokuthi ngiyathemba-ke namhlanje njengoba sizokhuluma ngamaphupho okuthola ukuthi sizama ukuxwayisa ngawo ukuthi cha awathi mevela kuwena lawo maphupho wena ungawazibi. Nginethemba lokuthi sizothi masikhuluma ngawo bakuthi bese kuba khona abantu abazokwazi ukuthi bese besizakala. Ngiphinde-ke futhi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe niphinde futhi ni-like bese nithena on ama-notifications bakithi ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha bakithi phela nawe izokwazi ukuthi bese isheshe ifinyelela nakuwena. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngamaphupho engifisa ukuthi nawe uthole ukuthi uma ngabe kwenzekile wawathonga noma uma ngabe kwenzekile wawusuboniswa amanye alamaphupho engazi ukuthi ungangawaziba, engazi ukuthi ungasuka umbheke, angithi yabona ungavesane nje ubone ngento isikwenzakalela kanti uke wavezela, uke wanikezwa ithuba ngokuthi abantu bakini noma izithunywa ezikwembethe zikuvezela cha khona into ezayo wena bese kungabi khona lutho wena okwenzayo. Ngoba ngeke ngithi mina kwesinye isikhathi uma ngabe khona into ovezele yona, kukhona iphupho elithize, kukhona isibonakaliso esithize okuyinto kwesinye isikhathi ekhomba ukuthi khona into ezayo, njengoba usukutshengiswa wena leyo nto usukunikwa ithuba lokuthi ukwazi ukuthi ulungise ezinye izinto. Siyazi ukuthi kunamaphupho azokafike kuthina noma izibonakaliso ezoke zifike kuthina okuthola ukuthi zizothi masifika kodwa sikwazi ukuzinqoba ngomkhuleko lezo zinto zingaze zifinyelele kuthina. Usho na ukuthi yazi ukuthi emasontweni adlulile ngeke ngaboniswa ukuthi nokuthi ngakuthi yabona, kodwa ngokukhuleka kwakho uthola ukuthi into efana naleyo igcina ingasafikanga kuwena. Kwesinye isikhathi noma izocishe yenzeke kodwa ubone ukuthi akusafani nale nkinga engike ngathi mangiyibona esibonakalisweni bekukhomba ukuthi inkulu kangakanani, kodwa ukuthi mase kufika wena uthi sekufika amachaphazelo ngenxa yokuthi lempi uthema ngabe utshengiswa yona noma lenkinga esukiza ngaleso sikhathi wathi uma utshengiswa yona wawusuthandaza, wawusuyikhulekela. Kwesinye isikhathi bakithi khona izinto ezizobe sitshengiswe zona ezobe zidinga ukuthi wena ufaste, ngisho ukufasta esiswini ezizobe ikhomba ukuthi noma zidinga ukuthi uzile ngisho ukudla uyikhulekele. Kuya ngokuthi wena uboniswe inkinga engakanani ezayo, kodwa engizama ukusho ukuthi bakithi khona izinto esizoke siboniswe zona kodwa zigcine zingenzekanga ngesizathu sokuthi sikhulekile noma sithandazile ngesikhathi sinikwa ithuba, ngesikhathi wena uvezela. Okay, ake ngihlale endabeni ngebakithi ngingabalekeli into okuyiyona esize ngayo. Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho engifisa ukuthi bakithi singawabalekeli. Elokuqala ukuphupha ugundwa izinwele. Ukuphupha nje uthola ukuthi ugunda izinwele, lelo phupho akulona iphupho okufunakala ukuthi uliphuphe bese uliya kanjalo ebese uliziba, ngoba libi usuke uphucwa amandla, kusuke kukhona izinto ezisuke zizokulahlekela, usuke udinga ukukhuleka ngempela, usuke udinga ukuthandaza ngempela. Uma ngabe kukhona into efana naleyo bekumele usukume, kube khona izinto ozozenza ukwazi ukuthi usukume uzenze, kodwa kusuke kukhona ukukhomba ukuthi cha khona izinto ezisuke zingezi kahle noma kukhona labo kwesinye isikhathi abasuke bezama ukuphuca wena okuthize. So ukuphupha kwakho, ukugundwa izinwele, ukulahla kwamandla akho, lokho kukhomba ukulahleka kwezinto ezithize, kodwa isikhathi esiningi sokukhona ukuganga okusuke kukhona uma ngabe uzoziphupha ugunda izinwele. Okay,
Siphinde ke futhi bese futhi khona leli phupho okuthola ukuthi uzophupha umuntu oshonile kodwa futhi usephinde engazi ukuthi futhi useyangcwatshwa kabusha futhi kodwa lo muntu kade ashona noma ushonile kodwa manje umngcwabo wakhe njalo uthola ukuthi ulokuvuseleleka nje kwena engazi ukuthi cha engathi ungcwatshwa kabusha elinye lephupho lelo engingasho bakithi ngithi cha alingathi malifika wena bese uyaliziba lelo phupho ngoba isikhathi kungenzeka ukuthi lo muntu njengoba lona imphupha njalo umngcwabo wakho engazi ukuthi ungcwatshwa kabusha kungenzeka ukuthi kube wathwetshula bakithi kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi umoya wakhe usuke ungakakutholi ukuphumula kodwa kusuke khona inkinga esuke ikhona ngaleso sikhathi uthola ukuthi umuntu uzomphupha ongasekho kodwa eqala phansi ke manje engcwatshwa. Ngicabanga ukuthi ngiyacaciseleka lapho uphinde futhi sikhulume ngaye futhi umuntu ongasekho kodwa manje umphupha uyakhala usondela kuwena uyakhala lowo muntu mengabe ekhala khona inkinga esukiza akulona futhi elinye lephupho futhi nalo engathi mina cha ake akukumona uphuphile nje bese kube ngazi ukuthi akonakele lutho ukuphupha umuntu ongasekho esondela kuwena ekhala noma umbone ekhala noma ngathiwa kwesikhathi ayikho into ayiphimisile kodwa ukumbona kwakho ukuthi ubekhala khona inkinga enkulu esuka isondela kuwena ngaleso sikhathi ngenzeka isondela kuwena noma isuka isondela ekhaya kodwa khona into esuka izovela ngaleso sikhathi amanye amaphupho lawo kwesinye isikhathi esingathi asuke edinga ukuthi cha ebese ukhuleka uhlale emkhulekweni bakithi okay bese sidlula ke lapho ke bese uthola ukuthi kwesinye isikhathi khona amaphupho okuthola ukuthi afaka indlu yempepho uthola ukuthi la kushiso la khona impepho ekhaya wena uzoziphupha uyasinda phansi ufaka uphorish kwesinye isikhathi noma kwesinye isikhathi uziphupha uyashanela khona endlini yempepho ubona izintuli uzama ukuthuntutha akuzilona iphupho ekufunakala nalelo engaso ungaliziba ngoba lisuke likhomba ukuthi khona into esuke ikhona engalungile emsamo ngaleso sikhathi so izidalwa zisuke zizama ukuthi wena zikutshengise ngalo ngoba phela manje ngesikhathi usinda kusuke kukhomba ukuthi ngaleso sikhathi engathi ukuthi umsamo udinga ukugezwa ngaleso sikhathi uyashanela kunezinto ezifunakala ziphume zisuswe ubona nezintuli angithi yabona yonke lo likhomba ukungcola komsamo kwesinye isikhathi ekhaya abantu abadala basuke bezama ukutshengisa ucha endaweni esikuyona asihleli kahle noma endaweni esikuyona khona ukungcola okusuke kukhona ngaleso sikhathi kodwa lonke isuke ifaka umsamo uma ngabe isikhathi esiningi uzobhubha indlu yempepho uyikorobha ufaka uphorishi uyayisinda phansi ngaleyo ndlela noma uyashanela kodwa kusuke kukhona okukhomba ukuthi enene cha bandla bakithi indlu abantu abadala noma abantu abadala kusuke kukhona okungahambi kahle okay siphinde ngabakithi bese uthola la ukuthi enene uthonga indlu kodwa manje uma ngabe uyithonga indlu iyadilika cha ngibonile kodwa manje ngiphuphe ucezu lendlu mhlawumbe yasekhaya luwa noma ngibone indlu kamakhelwane ephusheni ngiphupha iwa lokho akukuhle bakithi ngoba ukuwa kwendlu ubika isifo ukuwa kwendlu nje ukudilika kwendlu cha ngiphuphile idilika uyasibika isifo kangangokuba noma ngathiwa uthema uyiphupha indlu kwesinye isikhathi wayiphupha yakhiwa sonke siyazi ukuthi kwakhiwa kwayo cha ngiphuphe kwakhiwa nakhona kusuke kukhomba isifo ngoba phela ukwakhiwa kwayo nangale kwesinye isikhathi indlu isuke siyakhiwa indlu yakhe ngale kwelamathongo noma idilikile ke futhi uphuphe kudilika ekhaya kusuke kungekuhle lapho khona lento esuke iyimbi efuna ukusondela ngaleso sikhathi okay siphinde ke bakithi bese uthola ukuthi la kuqhamuka elinye iphupho kodwa manje uphupha kuqhamuka izikhukhula ke bakithi singazifanisa nanomlilo ngoba kwesinye isikhathi izikhukhula ziyalibika ulaka lwabantu abadala kuyenzeka uphuphe nje isikhukhula kanti abantu abadala khona intukuthelo esuka ikhona ngaleso sikhathi kubona manje wena masuphupha kanjalo basuke bezama ukuthi ukutshengisa ile amanye amaphupho lawa esingasho ukuthi cha suke kumele ukuthi uzame ukuthi usukume ubheke la konakele khona okungenzeka ukuba le kukhona izikhukhula nje mhlambe wena khona la ungenzi khona kahle manje osekudala ulaka kubantu abadala mhlambe futhi uthola ukuthi kunolaka nje akungeve ngoba kone wena nawe
uyatshengiswa ukuthi cha khona ulaka olukhona kubantu abangasekho okuyinto sokufunakana nawe izame uyifune ngaleso sikhathi okufana nawo futhi umlilo okusuke ukukhuluma ngolaka lwabantu abangasekho. Kwesinye isikhathi bese kuzoba futhi iphupho esingasho sithi iphupho elifaka umshado. Iphupho lomshado ke bakithi alilihle bakithi ukubona umuntu efaka iveyili noma uzibone wena ugqokile iveyili kukhona isifo esisuke sizoqhamuka. Kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi esinye isifo asizoqhamuka kuwena asizoqhamuka ekhaya kodwa uthola ukuthi kubantu enisondelene nabo kusuke kuzoqhamuka isifo usuku uzama ukuthi nawe usukutshengiswa ngaleso sikhathi. Okay, bese kwesinye isikhathi uzithola ukuthi uziphupha ulunywa yinja. Elinye lephupho kungafunakala ukuthi uzibele noma kithi ngoba ukulunywa kwakho yinja ubikisitha manje maseze sakuluma manje kukhomba ukuthi okusho lesitha phela manje siyakunqoba akufunakala uzibe uma ngabe kwayiphupha inja ikuluma waphupha inyoka ikuluma amanye amaphupho lawo okufunakala ungawazibi ngoba kukhuluma ukuthi manje njengoba isikwazile ukuluma leso sitha sizokushaya noma sizokugadla kwesinye isikhathi ugadleke lo muntu uzokunqoba sukuma ke noma khuleka izinto ekufunakala uzikhulekele lezo izinto ekufunakala uzisukumele lezo ungazizibi. Bakithi phinde futhi kwesinye isikhathi uzithola ukuthi usuzophupha inyama yangaphakathi. Uma ngabe uzophupha inyama yangaphakathi kungenzeka ukuthi mhlawumbe inyama emnyama noma inyama ebovu enegazi. Ezinye zezinyama lezo kwesinye isikhathi esibonakalisweni okuthola ukuthi zisuke zisikhomba isifo futhi nakhona ekufunakala ukuthi uma ngabe uke wasithola usutshengiswa izinto ezifana naleyo noma usuthonga inyama emnyama noma inyama ebovu noma ngabe ubuyenza ngayiphi indlela kodwa uma ngabe uyibonile esibonakalisweni amanye amaphupho futhi lawo esingasho cha kumele ukuthi ukhuleke bakithi. Uphinde futhi uzophupha udutshulwa uphupha udutshulwa uphupha umuntu egwaza uphupha ugingqika nemoto amanye amaphupho lawo okungafunakali uwazibe ngoba kwesinye isikhathi asho ukugadlwa ngemithi emibi asho ukugadlwa kabi akufunakala wazibe lo uchayi ngiphuphe ngapho ngiphupha ngingqika nemoto sinaphupha ngigwaziwe ngidutshuliwe sukuma khuleka bakithi. Ngicabanga ukuthi wonke lamaphupho esengwabalile bakithi uma ngabe kukhona kwesinye isikhathi noma kukhona umuntu osuke sezithola ewathonga angawathathi noma kanjani bakithi lonto suke ivelile kuwena njengoba kade ngisho iqala futhi ivithi cha ubokhuleka. Siyazi bakithi inhlezi futhi ngenikhuthaza ukuthi ayikho into ehlula umkhuleko bakithi nomuzi ukuthi ngelinye ilanga ngazi ukuthi amandla namhlanje ayangiphelela ngazi ukuthi amandla kunawo thandaza ngenkani musukuvumela lelo demoni liqeda amandla khuleka kakhulukazi nje ngizokhuluma ngalamaphupho namhlanje ukuthi mangivele lezi zinto ezinye ilwa kunezinto ozozinqoba wena usutshengisiwe zona kepha unikwe ithuba bese ukwazi ukuthi zinqobeke ekhaya zingabe zisenzeka ngokuthi wena ukhulekile memeza uNkulunkulu wakho wawusuphebeza lezo zinto noma leyo moya engalungile ezama ukuthi isondele ekhaya eza nesifo noma eza nokubi ekhaya noma kahle empilweni yakho bakithi. Ngiyathemba ukuthi namhlanje inkulumo yethu ngokuchaza lamaphupho khona abantu abazokwazi ukuthi bese besizakala ke. Ngizothanda ukuthi namhlanje bese ngima lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo.